Yaman turnover ya personalmente el alcalde de la ciudad Maria Isabel Climaco Salazar con el nuevo edificio del Zamboanga City Police Office, lokaw lang na atras del City Hall ayer. Tupaw na mismo selebrasyon del aka-80 día de Zamboanga. Ese edificio, asigun al tiene valor de 29 milyon de pesos, hindi pa entraw el mga galamiton adentro del oficina. Ya queda especial el actividad por causa el turnover ceremony, ya sucede na presensya del Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, quien huésped de honor na mencionó actividad. Lo mismo el Regional Director del Pro9, Chief Superintendent Billy Beltran, niya rin di gracias na ayuda del gobyerno lokal. Welcome to this new police headquarters. This is a symbol, sir, of the local government's commitment, our mayor's commitment to peace and security. Let this be a beacon, sir, ng pagtutulungan, sir, ng Philippine National Police, ng local government, para sa kakataguyod ng katahimikan, ayos ng security ng buong Zamboanga City. Presente también el quien encabeza con el proyecto, amo el antes jefe del Zamboanga City Police Office, Senior Superintendent Angelito Casimiro, quien ya ayuda na disenyo del edificio. The building was made to withstand a caliber 50 machine gun bullet and be a sniper's nest located beside the City Hall for the security of the city. This new police office building is a symbol of what the community and the police can achieve together. But it also reminds us of why we can never reach to split apart. Tiene también palabra el Chief PNP para con aquellos quien ocupa con el edificio. To the men and women of Zamboanga City Police Office, I enjoin you to double your efforts in maintaining peace and order in the city at saka maintaining the building. Dahil yan ang problema natin palagi. Yung mga pulis natin, ang ganda-ganda ng building na binigay. Pagkatapos, walang pakialam, pabayaan yung building, bigla na marumi, yung mga puset, ang daling masira, hindi na ayusin. Kaya mahalin nyo ito dahil napakaganda na building. I-maintain po ninyo ito, huwag ninyong pabayaan madaling mag-deteriorate. Kailangan dyan maintenance. Sumbong nyo sa akin kung si City Director ay ayaw bumili ng mga kunting sira, hindi pa pa-repair. Sumbong nyo sa akin. Kailangan ma-maintain ito. Dapat yung sahig, palagi makintab. Yung CR, dapat malinis. Un ceremonial marking el ya hace el Chief PNP junto con el alcalde Climaco que él pone sila na edificio. En cambio con el edificio, el Chief PNP tiene también regalo ya dale con el alcalde Climaco. Asigun pa na PNP, hindi pa sila okupa con el edificio por causa tiene pa cuantos arreglos como componida del mga galimiton adentro de la nueva oficina. Si ocupa sila con queda asigun oficina del Police Station 11, el daan oficina del Zamboanga City Police Office na Pueblo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.